igihugu cacu abanyarwanda barashaka kugitwara. Abanyarwanda bakavuga ni AFC twirwanaho, ni M23. Nituza tuvuga AFC twirwanaho ntituvuga M23, ni bamwe n'ubundi. Ntiwovuga umwana ngo urekese kuko ni bamwe. Arababwira ngo igihugu cacu abanyarwanda baracugarisha, bari hafi kugitwara. Murabona ko batwaye Goma, batwara Kinshasa, Walikale nayo bari bayitanze ariko bayishubije. Rero mwababembe mwe, mugende muruge, muramye bikwiye, munasenge bikwiye. Ariko wa mukecuru we wataye ubwenge, kurambara ubusa ngo ugiye ngo mu muhanda abakecuru, ariko kubura igihugu kabura n'abantu bose ni ikibazo bacu, ni ikibazo giteye ubwoba. Biriya rero ahantu byavuye ni Gisegete bababwiye ngo mugende mukore ya migenzo yanyu, kandi abarozi baza baroga batambaye amahuzu. Hari umukozi w'Imana twaganiriye ubushize ambwira ko yigeze gusenga afata umurozi, kandi abarozi systeme yabo yose ni imwe. Gahunda yabo ni ukubunuza bagakitakita ijoro ryose ntahuzu. Niyo gahunda yabo. Kurara bayebayeba, kuyebayeba ni ikinyamurenge ciza. Kurara bayebayeba bagenda ntahuzu. Noneho ngahe bazega umugore ufite umwana uroga w'umuhungu, bagahurira bose mu kibina mu ijoro batambaye. Nta gaciro mugira mwabarozi mwe, nta gaciro mugira, murasura. Yes, ndagusuhuje nkwifurije igitondo ciza webuke ndetse n'abagorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe muri gahunda zawe urimo. Dushimiye ko subscribe kuri Neza Live TV. Uri umuntu w'agaciro, uri umuntu w'ingenzi, uri umuntu ukomeye ku buzima bwacu. Tubahe ikaze ku ikanisa ryanyu, turabiyegereje ngo muze mubane natwe, bane mwijoro bamwisha. Dusuhuje abanyamurenge aho baherereye hose, dusuhuje abanyarwanda aho baherereye hose, dusuhuje abanyamasisi aho baherereye hose, ndetse turamukije n'abarundi, namwe muri abantu bacu. Tuzatubabara muri commentaire cyane, kandi turanavukana ikirutu ngicyo turavukana. Uyu munsi rero twari tubakumbuye, twari tumaze kangahe tutaganira namwe, kandi dushimiye inshuti zacu zo ku mutima. Twabwiye ko hari amoko abiri inshuti. Hari inshuti muziranye hanze, iyo ni inshuti. Hari n'inshuti muziranyemo indani, niyo ni inshuti. Dusuje rero za nshuti tuziranyemo indani, za nshuti zacu zidasiba kudukosora aho tuba twakosheje, zidasiba kutugira inama aho bikwiye. Si byo ko kuja inama cyangwa se kugirirwa inama ni ibintu byiza cyane, ni ibintu by'agaciro. Hahirwa bafite ababagira inama, kuko niko n'ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abapfa bapfira muri Kristo, ngaho nibo bazaragwa ubwami bw'Imana. Rero turamukije izo nshuti zacu, turamukije abantu bari muri Afurika. Turamukije abantu bari muri Afurika, guteshaguzwa se yaro bitabaho. Turamukije abantu bari muri Afurika b'inshuti zacu, turamukije abantu bari hanze b'inshuti zacu. Nukuri turabakunda cyane, kandi nange muradukunda turabizi, muri abantu b'agaciro cyane. Ngira ngo hari akavideo mwabonye ka trendinze cyane, n'ak'abakongomani, abanyekongo bo mu bwoko bw'ababembe. Ubwoko bw'ababembe muri Kongo haba amoko menshi. Ubwoko bw'ababembe ni abantu twabanye nabo, ni abantu duturanye nabo, ni abantu twakamiye, ni abanyekongo nyine bene wacu. Abanyekongo bene wacu, ari Musobene, Vengine, uri Makala, Biciti, cyo ni ikibembe ku bantu batakizi. Iyo ni indamukanyo y'ikibembe, mbagezemo naje ndabaramusa rwose, ndi uwabo, kuko twese turabakongomani. Ico ntemeranya nabo gusa cyangwa ico ntandukaniyeho nabo, nuko bagiramo bamwe ibyihe bibaza bica, bakatwica kandi ari abantu dusangira. Murabizi ko twabakamiye cyane. Ni n'ubwoko bukunda amata, ariko bagakunda kunyaga inka zitari izabo.
kandi bamara no kuzinyaga aba jeunesse ntibanazorore bakazirya. Ni ukuvuga ngo intandaro yariya makuru y'abari abakecuru mwabonye bambaye ubusa, ibo bizerera mu marozi, n'abantu bizerera mu marozi kandi n'abantu babucuruza, ibo n'ibyashara va kuri babandi baroga nta nyungu bafite, bica abantu nta nyungu bafitemo, akakuroga ntaco mupfana, ibo ni abantu bizerera mu marozi. Hari n'ubundi bwoko bwo muri Kongo bwitwa ngo muri commentaire maza kutwibutsa, nabo bizerera mu marozi. Ubushize twanabakoze n'ikiganiro, ahubwo baroga agace kabo kugira ngo ntiyagire isasu rizagatungukamo, cyangwa se ngo ntiyagire ngo umwanzi ngo uzagatungukamo. Ni imyizerere kwa kundi n'abanyamurenge mwizerera amasengesho, abandi nabo bakizerera, buri muntu n'imyizerere yiwe. Rero biriya bintu aho byavuye ni igisegeti wabahaye wabasabye buriya bufasha. Perezida wa Kongo Felix Tshilombo niwe basabye buriya bufasha, arababwira ngo igihugu cacu abanyarwanda barashaka kugitwara. Abanyarwanda agavuga ni AFC twirwaneho, ni M23. Nituza tuvuga AFC twirwaneho ntituvuga M23, ni bamwe n'ubundi. Ntiwovuga umwana ngo urekese kuko ni bamwe. Arababwira ngo igihugu cacu abanyarwanda baracugarisha, bari hafi kugitwara. Murabona ko batwaye Goma, batwara Kinshasa, Walikale nayo bari bayitanze ariko bayishubije. Rero mwababembe mwe mugende muroge bwa burozi bwanyu, mugende muroge abanyarwanda. Ubwo abanyarwanda akavuga n'abanyamurenge, twebwe aha yavuga muroge abanyarwanda batsindwe, baza baje ku rugamba, imbunda zabo zirasa amazi. Giseketi w'igipfa aho buri ubwenge, guverinoma yawe ntisenga, abantu badakijijwe. Uko mwebwe mwabuze umuntu wabagira inama ngo mufate icumba musenge. Ubushize wagiye mu bapfumu, kimbabaje nuko utahawe nyumva. Ubushize wagiye mu bapfumu bakwambika imitwe, bakwambika ibintu nyine bya bindi by'abapfumu byose. Umuntu w'umugabo w'umuperezida ko barakwambika amahembe ngo ni imyizerere, ngo aho ngaho ngo urizera ngo uraza gutsinda. Nta muraguzi, nta mukozi wa satani wigeze ugera ku ntsinzi. Nta muntu uragura ibyo bintu ngo agere ku ntsinzi. Injira icumba c'amasengesho usenge, ingabo zawe zitsinde. Ureke kuja mu bapfumu no mu bakonikoni no mu barozi ngo uratsinda. Ubushize bamwambitse ikamba ry'abapfumu kugira ngo aze gutsinda. Bamaze kuri mwambika gutya, Kinshasa yama itsindwa. Intare za Sarambwe zirayitwara, zirayitsinda kuko bo n'abanyamasengesho. N'abanyamasengesho ariko wenda amasengesho ugira ugezaho kwiyambaza ababembe kandi nabo uzubica ngo bagusengere, ngo bagende ngo rero so kuraza no gusenga. Ibikecuru by'ibipfu bitagira ubwenge nabyo kubera bazambura amahuzu n'ubusa, ariko kutamenya Yesu ni bibi bacu. Ngo ko barasenga, ko murasenga. Usibye ko n'ijambo ry'Imana navuga ngo muze imbere mu maso y'Imana mwikwisha, muramye bikwiye, munasenge bikwiye. Ariko wa mukecuru we wataye ubwenge, kurambara ubusa ngo ugiye ngo mu muhanda abakecuru, ariko kubura igihugu kabura n'abantu bose ni ikibazo bacu, ni ikibazo giteye ubwoba. Biriya rero ahantu byavuye ni Gisegeti bababwiye ngo mugende mukore ya migenzo yanyu, kandi abarozi baza baroga batambaye amahuzu. Hari umukozi w'Imana twaganiriye ubushize ambwira ko yigeze gusenga afata umurozi, kandi abarozi systeme yabo yose ni imwe. Gahunda yabo ni ukubunuza bagakitakita ijoro ryose ntahuzu. Niyo gahunda yabo. Kurara bayebayiba, kuyebayiba ni ikinyamurenge ciza. Kurara bayebayeba bagenda ntahuzu. Noneho ngahe bazega umugore ufite umwana uroga w'umuhungu, bagahorera bose mu kibina mu ijoro batambaye. Nta gaciro mugira mwabarozi mwe, nta gaciro mugira, murasuzuguritse cyane. Bari ababembega baragiye bakora bya bindi byose mwabonye biteye isoni. Video yawo ndayifite ariko sinonyuza mu kiganiro biteye isoni. Nanje nabangiye kuba nkabo, ariko twarabagaye. Si kuri abantu baza basaba Imana ubufasha. Ko
ko murazenguruka umujyi wose mwambaye ubusa, abagore batagira umutima na perezida w'igipfu. Ibyo bintu biragufa, ahubwo nibabikora gutyo irengero ryawe uraburirwa irengero. Ntabwo Imana izi korana n'abantu nk'abariya. Rero bariya ni abakozi ba Satani, Imana ntiyokorana nabo, kandi amasengesho yabo, ubupfumu bwabo, uburozi bwabo ntaho bwogera. Bamuventura ku mutima kandi imbere cyane utari zasarambwe. Ngira ngo mwabonye ko warikare bari bavuze ko bayisuvuyemo, ariko mwabonye ko Ububirigi bwohereje abasirikare barenga 500 bande b'abakomando bo kugira gutese. Warikare gakire hari harimo ibirombe by'amazahabu, za diyamaga. Nagira ngo zahabu na diyama ni kimwe, abantu bigaze kuzikora mutubwire, twebwe tuba tuzumva gusa mu makuru zitambuka, ariko nimba tutibesha ndango ni zimwe. Bariya bagabo gahunda yabo rero nta yindi no gusenya, kwangiza. Giseketi ngo nibwo bufasha hasaba kugira ngo bamutabare. Murabizi ko ubushize bari bohereje amadrone 100, za ndege zitagira abapilote zo kugenda zirimbura, zo kugenda zirasa. Babona ntibihagije, bohereza abamashinari cyangwa se ingabo zigurwa 500 kugira ngo baje kurasa abana bacu cyangwa se bakuru bacu cyangwa se ba data bacu. Harimo baturuta, harimo buturuta, harimo butungana, kugira gusa ngo babarasa. Nta yindi gahunda niyo ngiyo yabo. Kandi Kongo kirashigikirwa cyane n'Ububirigi n'u Burundi, nabwo ko burabushigikira cyane. Uburundi bwo ngo buri kubikora kubera ko ngo Muventura y'Abanyarwanda, ngo kandi Red Tabara ngo ni umutwe w'iterabwoba gushigikiwe n'u Rwanda. Niyo mpamvu havuga ngo niyo mpamvu hafasha Kongo, ngo kararwanya Kongo, ngo ubutegetsi bw'u Rwanda bwaravuze. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara. Mwabonye n'ibaruwa ya Red Tabara yanditse ihakana ko u Rwanda rutaza rubatera inkunga. Uwo ni Neva nawe usa n'uwavangiwe, ngo kuriya ngo iriya ni strategy ngo y'umusaza Pike, ngo karashaka kubatera ngo aciye ngo muri Kongo, ngo ariko ngo azoca ngo mu Kirundo. Uko ufite igisirikare cy'u Rwanda wewe, akabantu baza badanganyika, ariko ntimwobigeraho. Kandi Muventura turabamenyesha ko ari abana b'Abanyamurenge banza agasuzuguro, bahaze kwicwa, bahaze akarengane k'ababyeyi babo. Amahanga ni mabi. Muri Kongo hari ubutunzi, muri Kongo hari imisozi myiza, muri Kongo hari abantu beza, ariko leta yanyu yaratwangaje. Bamwe bavukiye imahanga ntibaza no muri Kongo kandi ari Abanyamurenge. Hari n'igihe cyageze umuntu akumva atewe ipfunwe no kwitwa umukongomani. Icyo gihe cyarabaye, murabyibuka. Bakubwira ko uri umukongomani ukumva ugize ipfunwe kubera ibihabera. Bakubahamagara ngo we Mukongo, ukumva ugize isoni, ukumva ninka kwa kundi k'umubyeyi bazamufata nk'amata y'umwana ukuntu azagira isoni, azamubura nk'ahareba kimwaro kikamwica. Ukabona inzu yamubanye nk'igi, igihugu camubanye nk'igihumba kubera isoni. Hari igihe cyageze tugira isoni zo kwitwa Abanyamurenge, tugira isoni zo kwitwa ubwoko bwavuye muri Kongo kubera kutwangaza, kubera kudukorera biriya byose. Muventura rero yafashe ibyemezo bibiri bikomeye: gushiraho inzego nkuru za banki ya Kivu, kwemeza twigwaneho nk'umufatanyabikorwa wa Muventura. Ariko ngira ngo byabaye confirmed n'umuntu umwe, n'abana b'Abanyamurenge. Kandi ese ubundi u Rwanda mwirirwa muvuga rudufashije, ikibazo kiri hehe? Mwebwe Giseketi Neva ntaza gufasha kumugaragara akabivuga. Ububirigi ntibwamanutse kumugaragara bukagufasha. Ubundi babaye badufashije, ikibazo cyaba kirese bene wacu. Sabana tuvuga ururimi rumwe, sabatutsi bene wacu, ikibazo kiriye badufashije. Urugamba wararutsinzwe, ureke kwitwaza ngo ni leta y'u Rwanda yikurasa. Kuraswa n'abana b'Abanyamurenge, abana baba barwanira gakondo yabo, abana bahaze gucumbika, abana bahaze kwitwa impunzi mu bihugu by'abandi. Dufite agahinda kenshi. Abantu bamenye ko amazu yishurwa, twari tubizi. Wageze uvuka ufite parcelle yanyu,
umwana atangira kugira imyaka 17 18 akubaka inzu yiwe, rero uwo muntu abarana mukuru. Akana k'agahungu gatangiye kumenya kuragira kakumva ko gakwiye kurara mu nzu yako annex yako hanze. Twari tuzi ko amazu yishurwa, ntabwo twari tuzi ko kawunga izihahwa kuko twarabihingaga. Abanyendondo bari kunyumva neza cyane, twagiraga indofanye n'ingozi, byabijumba twarishaga imitsima arizo mboga. Abanyendondo bo barabizi. Twari tuzi ko ibishimbo baza babigura, twarabihingaga. Hari ibintu tutari tuzi ko bigurwa amafaranga n'ukuri. Abanyamurenge hari ibyo tutari tuzi ko bigurwa kubera kugira imirimo yacu guhinga. Umugabo ngo niwe wavuye ruguru ngo agere ahantu hamwe, ngo yinjira muri hoteli asaba amata yo kunywa, ngo abanze yica inyota. Ati shoye ko mbanywe nica amafaranga fulani. Ati ho yashye, nta munyamurenge uzabishura amata, twe tuyamwera ubusa. Ababembe twarabafunguriye, mwagaza mugira umwuma mugaca ku biraro byacu tukabaha amata, agakuru tukabaga gateretse aho ngaho. Ineza twabagiriye murayibagirwa. Ariko si bose ababembe, si bose babagome, harimo abazima, harimo n'ibigarasha. Nkuko kwacu natwe abanyamurenge ari mutugara, harimo bapfuye bahagaze. Abumvishe ko icingenzi ari ukugurisha ubwoko. Abantu bose ntabwo ari babi, abanyamurenge bose ntabwo ari babi. Dufitemo imfura, dufitemo abanga umugayo arizo bita ngo ni inyangamugayo, dufitemo n'inkundamugayo, turazifite. Inkundamugayo turazifite, n'inyangamugayo turazifite. Rero leta yakongera ikagomba kuvuga ubusa, irigomba kwitwaza ngo ni barako barabarasa. N'abana b'abanyamurenge bahaza agasuzuguro, bahaza akarengane. Umwana akava mu byiwe aho yarari, akava muri Kenya, mu Bugande hehe, muri Amerika hehe, akumva ko enough is enough, birahagije. Akaja kurwanira gakondo yabo. Kandi muza mutwica birazwi, mutwica birazwi. Ngo inyama y'umututsi ziryoha, muri nyamaswa mbi cyane. Dufitemo utugara tubasapotinga, dufitemo utugara tubasapotinga. Ejo bundi hano muri Nairobi, kanisa ntavuze sinangombwa ko rivuga, umugabo w'umupasiteri yagoretse agiye kubwiriza, abagore barasohoka, ababyeyi barasohoka. Nimvuga ngo abagore suko mbatutse cyangwa mbasuzuguye, reka tuvuge ngo ababyeyi barenga 8 barasohoka. Wowe ugiye kubwiriza ijambo ry'Imana barakumenye kuri akagara, amakuru twarayamenye, habe n'abandi bantu barabimenye. Cyo kanasarire muri uyu muhana wacu, ukaba ugiye kubwiriza umupasiteri, pasiteri wasizwe amavuta, inyigisho nkazazindi zo gupfobya AFC twerwaneho. Gusohoka ariko barababyeyi nta kindi bagaye ico ugiye kubaha. Yego nibyo koko warasengeye urasize, ariko ubutumwa ufite ntibemeranya nabwo, kubera ko kera wagiye amatambi. Abazi iyo kesi muri kumva ibyo mpamvuga, abazi iryo kanisa muri kumva ibyo mpamvuga, sindivuga mu izina. Je nabajijemo umubyeyi umwe atese kubera iki wasohotse bagiye kubwiriza. Aturiya mugabo nje simwemera, nakagara kamwe kabi, kamwe k'indani. Ubundi so bakagora kaba muzima. Rero nta kindi, ahubwo nabo bazomutenge. Tugomba kwamagana abantu nk'abo ngabo bapfobya ibyo dukorerwa, bapfobya iyicwa rubozo dukorerwa, bahakana ko nta munyamurenge uri kwicwa. Warangiza ugahaguruka imbere y'abera barenga 100, ugiye kubwiriza, ugiye kuvuga iki? Ugiye kuvuga ko nta karengane kari muri Kongo? Nabonye benshi batera commentaire ngo muza mutandukanya ngo inzu y'Imana ngo na politike. Yego inzu y'Imana turayubaha, ariko ni inzu yubatswe n'umufundi wubatse iriya nzu ikanisa n'iyi n'umwe, kandi ni kanisa wari kubitirwamo. Ni kangahe twageye tumva amakese y'abantu barwanye mu makanisa, abandi bakubitiwemo.
habe na Yesu yigeze gukubita abantu, bafashe ikanisa baja kuricururizamo. Ese ni Yerusalemu harya ni hehe yabakubitiye? Arabakubita. N'abantu nk'abo rero baba bakwiye gukubitwa. Utemera ko umunyamurenge ahayicwa, utemera ko umunyamurenge ahakorerwa akarengane, utemera ko umunyamurenge aharengana muri Kongo bikaba official ko ari akagara, ntabwo tugomba kugirana ubusabane nawe. Mu gihe wumva ko utagomba guhinduka, mu gihe wumva ko ugomba kugenda nyine kuri iyo hawe ugenda, baguhaye amafaranga ngo ugambanire ubwoko cyangwa se ubugurishe, ndumva nta mpamvu yo kugira imishikirano nawe. Habe niwo twaba twaronse rimwe, erekeza iburyo nerekeza ibumoso, kuko ntabwo wabaye nkanjye. Kandi dukomeza no kwihanganisha umuryango w'abanyamurenge wabuze abantu muri Riyinga, barahari. Harimo ababuze abana babo, harimo ababuze ababyeyi babo, harimo ababuze inshuti zabo, harimo ababuze abishwa babo, harimo ababuze abuzukuru babo, harimo ababuze ba nyirarume pe, barahari. Muri make twihanganishije umuryango nyamurenge muri rusange wose, aho uri, mu babuze abantu babo muri Riyinga rishize, ngo mukomere kandi ngo mwihangane. Imana itanga ihumure mu mitima yanyu kandi nabakomeze, mwumve ko mutari mwenyine. Ndabyumva ni ibintu bigoye, nuko gusa urupfu rutazarumenyerwa, ariko tuba twararumenyereye. Wambaye inyama n'amaraso wese, ube mwiza ube mubi, uzapfa. Ariko sinumva impamvu ugomba kumva ko kubaho kwanje kuguteye ikibazo, ukumva kuguha amahoro. Ese ko muza munabica ntimugira amahoro, mugakomeza gusa mukabura amahoro mu mitima yanyu? Kwica umuntu bikumariye iki? Twabonye ko abakongomani babica bakabarya, ariko wowe munyamurenge ubona mwene wanyu ahayapfa, ahayicwa, ahakorerwa biriya byose uzi, ukabwira abazarendo ngo kuraje, abazarendo, abanyintu, mayimayi, ukababwira ngo kuraje, mwene wanyu kuba apfuye bikumarira iki? Wungukira he mugane wa ya ndirimbo ngo si ibihombo byanje, ni izihe nyungu zawe? Imana itabara ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'inshuti z'abanyamurenge. Iyo Imana ari imvusa amasengesho yacu, ahubwo tukagira n'ibindi bihugu byinshi bidufasha ku mugaragaro, bikadufasha natwe tukava muri ubu buretwa, tukava muri ibi byo kwirukanwa nta gihugu dufite kandi tugifite. Ibi ndayishimiye hayitwaza Neva w'i Burundi ngo M23 ngo ntabwo ari abanyamurenge. Iyaba twari tugize Imana, kuko hayibikeka nyine. Iyo Amerika wawushinja, u Rwanda wawushinja, Uganda wawushinja, bakadufasha byeruye, bakaduha intwaro, bakaduha abasirikare, bakaduha ubuvuzi. Umwana wacu urasiwe ku rugamba agahabwa ubuvuzi bw'ibanze, agakurwamo isasu, akajanwa kwa muganga, akadodwa. Ibyo bintu bikaba official. Iyo aba twari tugize Imana bikaba nk'uko wabitekereza. Abantu babaye mu buhunzi, mwebwe muzi ikibica ubuhunzi, muzi amarira ubuhunzi bugira, muzi kwigunga kuba mu buhunzi. Mwabonye uriya muhanzi uba mu Bufaransa w'umunyekongo Maxi inde, ari mu bantu barwanya ubwoko bw'abanyamurenge. Ejo nibwo yavuze ngo kubera ko ngo abanyamurenge baba bashigikirwa n'abanyarwanda, ngo agiye gutegura igitaramo ngo kizaba ku minsi ine z'ukwezi kwa kane, cagiye mu Rwanda babibuka ababo babakuwemo 94 iyicwa ryabaye ry'abatutsi, ngo abahime. Iyo abatwara tugize Imana, iyo Amerika mwaba muvuga n'Ubunyarwanda n'Abagande n'Abaki bakadufasha, nta kintu kibaho ciza nko kuba uri ku itongo ryanyu. Abanyakenya baza baja mu minsi mikuru wabo, twebwe tukabura aho tuja. Ndaja ku ndondo se, uraja hehe? N'agahinda tugira.
ni agahinda tugira kuko twirukanwe iwacu muri Kongo mpuzamahanga ngo ntabwo ari iwacu kandi ariho ba sogokuruza bavukiye. Ibaza ahantu hari ibisekuruza byacu birenze 6 ugashingira uvuga ngo si iwanyu. Ni Nyerere ni n'umugabo wo muri Tanzania aravuze ngo abanyamurenge ni abakongomani, ntabwo ari abanya-Ethiopia, ntabwo ari abagande, ntabwo ari abasomali, ntabwo ari abanyarwanda, ni abakongomani. Na Kikwaya, ese ni Kikwaya wo muri Kenya nawe yarabivuze, n'uyu mugabo w'umusesenguzi nawe umwanditsi w'ibitabo muri Kenya yarabivuze ati banyamurenge ni abakongomani, mubaha amahoro bature ni iwabo, muzageza he mutwirukana ahantu dufite ibisekuruza birenga 6 byavukiye. Numpura muri Kongo hari iwacu ku ndondi iwacu uvuga ndajahe, ndagenda nangara. Ikimbabaza namwe mwabagamwe butugara nuko mwamushigikira ibyo ngibyo, ariko namwe muri mu buhunzi mwasanze leta yanyu mukaja kubana nayo, mwagiye guturana na leta mwamushigikira mukareka kuvuga muri Kenya, muri Amerika, muri mu Bwongereza, muri Australia, muri hehe. Iyo mbatekerejeho rimwe ndaseka kugira ngo nshimishe umutima n'amarangamutima. Sinumva ukuntu ushigikira leta y'abicanyi uzi neza ko yakwirukanye, nawe ubwawe ntabwo uri mu gihugu, uri impunzi aho uri. Nihe ushingira uvuga ngo ni leta nziza, ni umubyeyi mwiza, yarakwangaje, warutunze waranyazwe, waranyazwe. Ndamya ko ubu nyine umunyamurenge ufite inka zigera mu 10 ari hafi ya ntawe, ufite nyinshi ni 3 ni 4, ufite zine 10 baramunyaga, baraza bakazitema. Ubu se aho urahishimiye? Mureke gushuka abana bato mubica mu mitwe, mureke kudushuka mudukundisha leta yanyu y'abagome y'abicanyi. Leta yanyu ni mbi, ntabwo ari nziza rwose. Nange muyivugira, nange muyikorera, byarabangaje muri mahanga. Ni muvi yo muri muje gutura Kinshasa muri leta yanyu, cyangwa muje gutura za Minembwe, muje gutura iwanyu nyine. Mureke gushikira leta yarabangaje. Ibyo bintu ni ubuyobe. Ubuhunzi burababaza. Habe ni wabutungira mu imodoka zirenze 3, ni wabugira nk'amazi arenza ngahe, ku minsi mikuru udafite aho uja, utaje kureba nyogokuru, utaje kureba sogokuru. Birababaza, ubuhunzi burababaza. Twebwe nta ushago tugira nk'abari muri Kenya, nta ushago tugira. Ndaje ushago hehese, nimba ndi gukora za Mombasa ushago ndi butahi Nairobi wanje, kandi birababaza cyane. Duhaza ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge, duhaza ubwicanyi bw'indengakamere bukorerwa umututsi wo muri Kongo. Birahagije. Amaraso mwamenye ubutaka butazabuvuga, buba bwarababwiye atari ko ubu no bwoko mwica. Babirigi nimwe mwazanye ibyo bintu byose by'amoko, ibyo mwagiye mukora turabizi. Muri abagome. Giseketi nawe uri umugome rwose. Leta yawe yaratwangaje, yaratumaze. Bakunzi bacu, turabakunda cyane kandi turifuza ko mukomeza gutera imbere, mukomeze mugire amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Gahunda yacu ni AFC twirwaneho, M23 ku mutima. Dukomeze twanga akarengane, dukomeze turwanye umubi, ndetse dukomeze tundahunge bene wacu b'abagome tugara, dukomeze tubahunge. Nta kintu na kimwe abembe batarakora kibi, ku buryo ziriya video zodutangaza z'ubusa. Kera ni ikintu ciza bakoze amabi yose, baravuga ngo ntibihagije, kadusige souvenir ku gihugu ca Kongo, tubereka ko n'imitwe yacu itambaye. Mwakoze kubana natwe. Mukomeze mudushigikire, mukomeze mudukosora aho dukosheje.
ibyo byari ibitekerezo byanje, nawe ufite icawe ucandike muri komanteri, mukomeze mubane natwe. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Turabakunda cyane. Intare za Sarambwe FC ku mutima, bye bye.